buri gihe cyose nzahora mfasha abantu. Umunsi umwe ndibuka ubwo nari muri bisi maze mbona umuntu yamburwa ibye, ubimwambuye yabiherereje inyuma uwo bari kumwe, maze mpita mpaguruka ndabimwambura. Nahise mbyambura uwo babihaye maze mbisubiza nyirabyo. Ariko ndibuka ingaruka zangezeho ku buryo ndetse nahise mva muri iyo bisi, mfata taxi ndigendera. Buri gihe cyose namwe nitangira umurimo wo gufasha abantu. Uyu munsi mu gitondo hari amafoto atangaje nari nzi ko ndi bubereke. Ntabwo ari meza kandi byatumye mfata umwanzuro w'uko ntari buyabereke. Mbese ni iki wumva wakora kugira ngo ufashe abandi? Uravuga uti wenda ndi kuri pressure, mfite n'akaga, ariko se waba uzi ikiguzi cyo gufasha abandi cyangwa ufite ubushake bwo kugitanga? Perezida wa Tanzania mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka yabwiye abaturage be imbwirwaruhame. Dufite video dushaka kubereka uyu munsi, kandi sinshaka kuvuga ibiyirimo, ahubwo ndashaka kureka perezida wa Tanzania akabibibwirira. Iyi ni Africa News. Kandi yari news report, yari amakuru yatangazwa ku gitangazamakuru cya Africa News. Perezida wa Tanzania John Magufuli yatangaje ko inkingo za coronavirus ari kirimbuzi, kandi asaba abenegihugu kwirinda coronavirus bifashishije imiti igaragara mu gihugu cya Tanzania. Hari Abanyatanzania baherutse kujya hanze y'igihugu bashakisha inkingo za coronavirus. Abo bantu bazanye virusi mu gihugu cyacu ubwo bagarukaga. Reka hagarare dushikamye, izi nkingo si nziza na gatoya rwose. Magufuli yakomeje kutaremereza icyorezo cya coronavirus, ndetse yanatangaje ko nta virusi iri mu gihugu. Ati dukeneye gushyira Imana imbere mu guhangana n'iyi ndwara kirimbuzi, ariko nanone mwite ku kwirinda ubwanyu nk'uko impuguke zacu z'ubuzima zibitubwira. Tumaze kubaho igihe kirenga umwaka nta virusi, kandi ikibyerekana neza ni uko benshi muri mwebwe ubu hano mutambaye udupfukamunwa. Muri Tanzania amakampeni yo kwiyamamaza, imikino yo kwidagadura byakomeje byose kujya mbere ntawe bihagaritse. Ariko kuri uyu wa gatatu Kiliziya Gatolika yo yatangaje ko hari ubwandu bwa coronavirus bwamaze kugaragara mu gihugu cya Tanzania. Ayo rero ni amakuru perezida atanga. Yavuze muri Mutarama uyu mwaka. He died on March 17, 2021. Apfa kuri 17 z'ukwa gatatu 2021. Just 2 months later. Nyuma y'amezi abiri gusa avuze ibyo ngibyo. The whole world watched that video. Isi yose yarebye iriya video. In Haiti. Muri Haiti. The president of Haiti, Jovenel Moise. Uwari perezida wa Haiti Jovenel Moise refused to bring vaccines into the country. Yanze kuzana inkingo mu gihugu cye. Until the month of July, no vaccines were issued or given in Haiti. Kugeza rwose mu kwezi kwa karindwi nta nkingo zigeze ziza muri Haiti. Nta nizatangiwe muri icyo gihugu. According to news sources, dukurikije amakuru atangazwa,
abafurimaso 28 bateye uwo muperezida bahita bamwica. He was buried. Yahambwe. He was killed on July 7. Yishwe kuri 7 z'ukwa karindwi mu kwezi gushize. Now I've worked in Haiti since I was 21 years old. Nakoze muri Haiti guhera mfite imyaka 21. I worked as a pilot carrying doctors and dentists there for years. Nari umupilote ntwara indege kandi natwaye abaganga batandukanye ndetse n'abandi bakozi benshi. We have an office in Port-au-Prince. Kandi dufite na biro muri Port-au-Prince, umurwa mukuru wa Haiti. Together with the Ministry of Communication, we also have acquired licenses to broadcast. Kandi nakoranye n'abantu batandukanye cyane bo mu by'itangazamakuru, abantu benshi twarakoranye. Haiti has suffered a lot with dictators. Haiti yahuye n'ibibazo byinshi cyane by'abanyagitugu, And has also suffered a lot from spiritualism and demon possession. kandi yahuye n'ibibazo bikomeye cyane byo kugenderwa n'imyuka mibi y'abadayimoni. I did not know this president. Gusa uyu muperezida jye sinigeze mumenya, Several others. namenye abandi benshi cyane, He refused to bring in vaccines. ariko uyu yarantangaje kuko yanze kuzana inkingo mu gihugu cye. Nyuma y'uko 1 yishwe, week later after he was killed, nyuma y'icyumweru kimwe gusa nyuma y'urupfu rwe, 500,000 vaccines were shipped in. inkingo 500,000 zahise zizanwa muri They Haiti. hardly buried the president and they're already shipping it in. Uwo mwanya bakimara kumuhamba bihutishije ingamba zo kuzana izo nkingo. On July 20, Ku itariki 20 z'ukwa karindwi, Prime Minister took office. Minisitiri w'intebe mushyashya yahise ajya mu biro, yahise atangira kuyobora Haiti. His name, Dr. Ariel Henry. Izina rye ni Dr. Ariel Henry. I thought to myself, I know that guy. Nkimubona nahise ntekereza ngo mbese uriya muntu And he simuzi, looks familiar. mbese ko mbona amaso ataraye. Could he be somebody, a family member of somebody I know? Mbese byashoboka yuko ari mwene wabo w'umuntu mu muryango w'umuntu nzi. And sure enough, I looked up his history. Kandi rwose niko nabisanze nyuma yo kugenzura amateka He ye. graduated from Loma Linda. Yagraduatingiye muri kaminuza yacu ya Loma Linda, Administrator of the Haiti Adventist Hospital. kandi yakoze mu ivuriro rya Kidiventiste ryo muri Haiti. He was health director for the Haiti Union. Yari directeur w'ubuzima muri Union ya Haiti. He was ADRA director for Haiti. Yabaye na directeur w'ikigo cya ADRA muri Haiti, Same time that I was ADRA director in Guyana and then served in Venezuela. mu gihe nanjye ubwanjye nari directeur wa ADRA muri Guyana ndetse no mu majyepfo ya Venezuela. Meetings of ADRA directors. Icyo gihe twese urumva ko twari abadiregiteri b'ikigo cya ADRA. Then he happens to be the brother of the division president. Kandi uyu muntu ni n'umuvandimwe w'umuyobozi wa diviziyo. I had them both on the same format. They must have changed it. But you can see the similarity. Mfite amafoto hano kandi ntabwo yakozweho impinduka nyinshi cyane, mushobora kubona yuko basa. Together so you can see better. Ushobora kubibona neza witegereje ayo mafoto yombi yuko basa neza rwose. Pastor Henry is a very kind individual. I like him very much. Kandi Pastor Elia Henry ni umuntu mwiza cyane, ndamukunda bihebuje. I've worked with him and he helped us to get the French network started in Martinique and Guadeloupe. Twarakoranye kandi hari byinshi yamfashije cyane, twafatanije mu murimo w'ivugabutumwa nakoraga. Transmisiones en Martinica y en Guadalupe. But my question is, Ariko ikibazo cyanjye ni iki? why do non-believers have greater wisdom than believers? Kubera icyo abatizera bagaragara nk'aho ari bo bafite ubwenge bwinshi kuruta abizera ubwabo. Why do the vaccines have to come into the country when we have an Adventist prime minister? Mbese ni ukubera iki inkingo zaje muri Haiti igihe hayoboye minisitiri w'intebe w'umudiventiste umunsi wa karindwi? Un doctor debería saber. The danger
ngira ngo niwe wakabaye azi iby'ako kaga. Though most media deny any connection between the deaths of the leaders and the vaccines, ibitangazamakuru byinshi bihakana ihuriro riri hagati y'urupfu rw'uwo muperezida no kwanga kw'inkingo ziza muri Haiti. but the message is very clear to the presidents. Ariko ubwo ni ubutumwa bwumvikana neza ku baperezida bose. Comply with the new world order, your life is at stake. Niba utajyana n'ingamba za New World Order, ubuzima bwawe buri mu kaga. Country leaders are very great. Kandi pressure ziri ku bayobozi b'ibihugu byacu zirakomeye cyane. That's why we must pray for them. Niyo mpamvu tugomba kubasengera. That God will protect our leaders. Dusenge cyane kugira ngo Imana iturindire abayobozi. Stand firm. Bahagarare bashikamye. Do what is best for the country. Bite ku byiza by'abenegihugu babo. Not for their pocketbook. Atari ukwita ku bugingo bwabo ubwabwo. We don't face that kind of pressure. Wenda ushobora kutagerwaho na pressure. Has anybody threatened to kill you if you don't comply? Mbese hari umuntu wigeze agerageza kukwica, hari ibyo wanze gukora wowe ubwawe? Probably not. Wenda reka tuvuge ko bitabaye. Ushobora icyakora kubuzwa kugenda, ushobora kubuzwa kujya kuri superimarishe, ariko nta muntu wenda kukwica wenda. Ariko abayobozi b'ibihugu byacu bashobora guhura n'ibyo byose. Mubasengere, mubasengere, mubasengere. Imana irashaka abantu, abagore n'abagabo, bagahagarara bakora ibyiza by'abakikije batitaye ku ngaruka bizabazanira. Mbese wavukiye? Njyewe navukiye muri Jamaica. So you told me this last week that Jamaica has an interesting situation. Mu cyumweru gishize wambwiye ibintu bitangaje cyane birimo bibera muri Jamaica. I did a little bit of research. Nanjye nahise nkora ubushakashatsi butoya, kandi nkurikije amasoko yizewe y'igihugu cya Jamaica. Minisiteri y'ubuzima ya Jamaica ibyo itangaza ivuga ko purusa 6.2 zonyine arizo z'abantu bamaze gufata urukingo, kandi purusa imwe yonyine n'ibice 4 bafashe inkingo zombi, doze zombi, aho purusa 4 n'ibice 7 aribo bamaze gufata doze imwe gusa. Kandi muri Kingston mu murwa mukuru ni 3.3% gusa. Izo ntabwo ari purusa nyinshi z'abantu bamaze gukingirwa ugereranije n'ibindi bihugu byinshi. Noneho rero natangiye kwibaza ntese ni ukubera iki? Mbese ni ukubera iki hari abantu benshi barwanya iby'inkingo muri Jamaica? Abenshi ni abaturuka mu barokore b'abaprotestanti bo mu madini ya giprotestanti yo muri icyo gihugu. Kuko babona ibyo ngibyo nk'umuhanda urimo werekeza abantu ku kimenyetso cy'inyamaswa. Kuko Bibiliya yavuga ngo mu kwerekeza ku kimenyetso cy'inyamaswa ntawe uzemererwa kugura cyangwa kugurisha, kandi bazagerageza kugenzura ubwenge bw'abantu. Ubwo rero abakristo b'ukuri basoma Bibiliya bahita babona umuburo wahuranyije muri ibi ngibi. Kandi abarokore baribaza bati, kubera iki abadiventiste munsi wa karindwi aribo barimo bavugira inkingo cyane? Ku maradiyo, ku mateleviziyo, abapasiteri baratubwira bati nimwikingize. Mu gihe abarokore bavuga bati ni gute wavuga utyo? Abadiventiste munsi wa karindwi hari igihe kinini bamaze bigisha ikimenyetso cy'inyamaswa, none ubu ntabwo bakikigisha. Turimo turahinduka abakobwa ba Babuloni.
kandi itegeko ry'icyumweru niriza rihatira abantu kweza umunsi wo ku cyumweru, ntabwo nshidikanya muri jye yuko abapasiteri batubwira ngo nimwikingize bazanatubwira ngo nimweze umunsi wa mbere wo ku cyumweru dimanche, itegeko ry'ubupapa, kuko bamaze kwihuza na sisiteme. Abadiventiste ntitwizera yuko microchip ari ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko twizera ko ikimenyetso kizaba imyanzuro umuntu azafata mu kumvira amategeko y'Imana cyangwa amategeko y'abantu. Bizaba ari imyanzuro. Kandi numara kwishyira mu buyobozi buriho, ukishyira mu butegetsi, ukumvira ibyo ubwirwa byose, itegeko ry'icyumweru ryo rizaba ikibazo. Abapasitori biyegurira ingamba za leta zose ubu nibo bazakubwira kuruhuka umunsi wo ku cyumweru. Ntimukizere abapasiteri banyu, ntukizere umuntu uwo ari we wese, ntukizere umuyobozi wawe mu by'umwuka, kuko niwe ushobora kukubwira ngo kurikira inzira z'isi. Umupasitori cyangwa uwo mushumba ntabwo yitaye ku ntama z'Uwiteka, ahubwo yitaye ku bye bwite. Ndashaka kuvuga ngo mureke guverinoma zite kuri ibyo ngibyo, namwe mwite ku murimo w'Imana mwashyiriweho. Ikimenyetso cy'inyamaswa kizaza ubwo itorero na leta bizayihuza bigakorera hamwe. Reba icyo visi perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika avuga. Iyi ntabwo ari video, ntabwo nigeze nshyiraho video mu by'ukuri. Niba ushaka kwirebera video, andika iriya linki hanyuma uyikandeho. Ariko uyu mu visi perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika aravuga ati itorero na leta byamaze gufatanya kandi insengero zahindutse amasantere yo gukingirirwaho. None jya ku rusengero urwo arirwo rwose rukwegereye wikingirizeyo. Uko si ugutandukana kw'idini na leta. Aho niho ikimenyetso cy'inyamaswa gituruka. Igihe abayobozi mu by'idini barimo bashyigikira ingamba za leta zose, ibyo kandi nibyo birimo bibaho uyu munsi. None n'ubu itegeko rihatira abantu kweza umunsi wo ku cyumweru rirahari. Mezi make cyangwa wenda mu mwaka utaha hashobora kuzaba habwirizwa ibindi bintu. Igihe leta zunze ubumwe za Amerika zizavanaho burundu umworero uri hagati y'itorero na leta, nk'uko w'ubuhanuzi kandi uvuga yuko ibyo bizaba, tugahita tubona akarengane kameze nk'akabayeho mu myaka y'umwijima. Ibyakozwe bizongera gukorwa, kandi guverinoma zizumvira amategeko y'idini. Ikimenyetso cy'inyamaswa kirimo kirashyirwaho uyu munsi, kandi abayobozi mu itorero ryacu ry'Abadiventiste mu munsi wa karindwi bahisemo kugendana n'ingamba z'isi. Itorero ry'Abadiventiste mu munsi wa karindwi ryahawe umugisha ukomeye cyane wo gusobanukirwa ubuhanuzi. Imana yahaye iryo torero umucyo uruta uwo yahaye andi madini yose. Ariko iyo abayobozi bacu bahisemo gukurikira Roma,
ndetse no guteza imbere ingamba z'isi, Imana nayo igomba kuzageza akaga gakomeye cyane ku bayobozi karuta kazagera ku wundi muntu uwo ari we wese. Reka mvuge n'iki, hari itsinda ry'abaganga ryitwa America's Frontline Physicians. Ni abaganga bo mu ruhembe rw'imbere ba Amerika, de los Estados Unidos. According to their webpage, they have 6 organizations and have more than 500. kandi dukurikije webpage yabo bibumbiye mu matsinda 6 arimo abanyamuryango basaga 550,000. It doesn't say if all the 560 are physicians, but I ibivugwa neza niba abo banyamuryango bose ari abaganga, ariko je ndiko ntekereza son todos médicos, pero asumo que son parte de la fraternidad médica. And that they are part of the healthcare. kandi bafite ibyo bakora cyane mu buvuzi bakorera Rwanda. This organization has just filed a suit. Mu minsi yashize rero basohoye itangazo rihanganye na leta rihanganye na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavugaga ko that the government is not reporting all of the deaths that have resulted. Guverinoma idatangaza impfu zose zatewe n'urukingo. Umwe muri bo yavuze ibyo yiboneye. Who recently testified under Mu oath minsi yashize yavuze ibyo yabonye ubwe. that she is Avuga ko ubwo azi neza ko personalmente conoce of 45,000 deaths that have died hamaze kubaho impfu 45,000 mu minsi 3 gusa inkingo zitangiye gutangwa. quienes fallecieron en el plazo de 3 días después de recibir la vacuna. This was reported to the government and the government Ibi byashyikirijwe guverinoma ntiyagira icyo ibivugaho. Muri Scotland, Escocia, an official public health report un reporte oficial has reported that 5,522 have died within. igitangazamakuru cyizewe neza cyatangaje ko abantu 5,522 bamaze guhitanwa n'inkingo za COVID mu minsi 28 yonyine ishize batangiye gukingira. Scotland ni igihugu gito kandi iri muri United Kingdom. If you were to apply the same percentage to the whole UK, they said it would be 57,000. Ushyize iyi mibare mu gihugu cyose cya United Kingdom zahinduka impfu 57,470. del Reino Unido, eso representaría un promedio de 57,470 muertes en el Reino Unido. And if you applied it kandi ujyanye ibyo ngibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukajyana izo pourcentage, it would be 330. zaba impfu 331,320. The American frontline doctors claim that 45,000 is extremely Niyo mpamvu rya tsinda ry'abaganga rivuga yuko n'ibihumbi 45 bitangazwa by'abamaze gupfa ari bike cyane, abapfuye ni benshi cyane barenza. Dicen que esta cifra de 45,000 es muy baja. Listen to what Jesus said. Reka turebe icyo Yesu yavuze kuri ibi bintu. Jesús dice sobre esta situación. Jesus was asked, is it lawful for us to give tribute unto Caesar? Baramubajije bati, mbese amategeko yemera ko duha Kayizari umusoro cyangwa ntiyemera? Tributo a César o no. But he perceived that they were being Ariko amenya uburiganya bwabo arababwira ati, percibir que ellos estaban tratando de engañar. and he said, why are mungerageza iki? Nimunyereke idenariyo. ¿Qué quieren tentarme? show me a coin? Muéstrame una moneda. And whose image Ati is on ishusho it? n'izina biriho ni ibyande. Tiene la imagen y la inscripción esta And he said, moneda. the image of Baramusubiza Caesar is bati, on ni the ibya coin." Kayisari. Respondieron la imagen de César. Arabasubiza Jesus ati, answered, Y Jesús le respondió. therefore render unto Caesar mukorere ibya Kayizari mu bihe Kayizari, Entonces, dad a César lo que es de César. and unto God. by'Imana mu bihe Y a Imana. Dios, dad lo que es de Dios. So church leaders do not get involved. Abayobozi b'amadini mwikwivanga muri gahunda za Kayizari. Involucrarse en los asuntos de César. Let Caesar deal Reka Kayizari ahangane n'ibibazo bya Kayizari Con su nyine, cosa de César. and let the church leaders
kandi ab'Imana, abapasiteri, abashumba, namwe muhangane n'iby'umurimo w'Imana mwashyiriweho. Mbese misiyo y'itorero uyu munsi ni iki? Vuga ubutumwa bwiza, kiza abanyabyaha, muhaze abashonje, mufashe abakene, musure abari mu mazu y'imbohe, imfubyi n'abapfakazi, mutegurize abantu kuza kwa Yesu Kristo. Itorero ryose rikoranye bya hafi na guverinoma, maze rikivanga muri gahunda za leta, ajya muri politike, byitwa gusambana mu by'umwuka, rikaba umukobwa wa maraya ukomeye, kandi rikubaka igishushanyo cy'inyamaswa n'ikimenyetso cyayo. Reka tubirebe muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mabaro yabo no mu kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Mubwiriza 12:13. Iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Ubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Matayo 28:19. Nuko mugenda muhindura abantu mu mahanga yose, abigisha babatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Zaburi 82 umurongo wa 3. Muce imanza zikwiriye uworoheje n'imfubyi, muce imanza zirenganura umunyamubabaro n'umutindi. None rero ndahamagarira abanyamadini, abapasitoro n'abashumba bose mukore icyo Imana yabahamagariye gukora. Mureke za guverinoma zikemura ibibazo byazo, mwikwivanga muri gahunda z'isi izo arizo zose. Mureke icyiciro cy'ubuzima mu itorero gihangane n'ibirebana n'icyiciro cy'ubuzima mu itorero nyine. Musure abarwayi kwa muganga naho bari mu ngo, kandi nzi ko abapasitori bake gusa aribo barimo basura abarwayi ubu. Abenshi bafite ubwoba, baguma mu rugo, bati narwara, niko bavuga. Kora icyo Imana yakubwiye, Imana izakurinda. Icyakora umushumba mwiza anatangira ubugingo bwe intama ze. None niba uri umushumba, kuko hari ijambo umushumba n'ijambo pasiteri, none ni irihe tandukaniro hagati y'umushumba na pasiteri? Inshinga ni imwe, ni ukwita ku mukumbi. Niba uri pasiteri, niba uri umushumba, ita ku cyo Imana iguhamagarira gukora, kuko nyir'intama azakubaza ubusobanuro umunsi umwe. Sura intama, uzihe ibyiringiro, uzigishe kwizera Imana. Nushyira ubuzima bwawe mu kaga ngo ufashe abandi, bizagutwara ikiguzi runaka, ariko uzaba ufite uburinzi bw'Imana ndetse n'amahoro yayo. Kandi umunsi umwe uzumva amagambo ngo nuko mugaragu mwiza, wakoze neza, none ikaze.
entrad, ikaze mugaragu mwiza. siervo fiel y bueno. Ayo niyo magambo uzumva. Esas son las palabras que nosotros queremos escuchar. Last Sabbath, I was very Ku isabato yashize nagize umujinya mwinshi ndetse n'uburakari. Estaba muy molesto, muy indignado. We participated in a panel called Ndetse twahise twihuta tujya kubibwira Participamos isi. en un panel que se llama Dilo al Mundo. And when I realized how involved the Seventh-day Adventist Church is in Nararakaye cyane ubwo nabonaga aho itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rigeze mu kwamamaza ingamba z'isi. Involucrada en diseminar la agenda del mundo. Itorero ryanjye, Mi iglesia. pastors and administrators pushing abapasiteri n'abakozi bose bamamaza ingamba z'isi. Empujando la agenda global. I realized we have to stand up to Naravuze nti dukeneye guhaguruka tukarengera rubanda. Nosotros tenemos que estar en posición de defender al pueblo. If the world pushes the world agenda, let Caesar do what Niba Caesar isi does. yamamaza ingamba zayo, reka Kayizari akora ibyo ashinzwe. Pues que César haga lo que tiene que hacer de César. But not Ariko si abantu b'Imana bashinzwe ibyo, si abayobozi b'Imana if you truly bakunda Imana by'ukuri. Si usted realmente ama a Dios, Gukunda Imana by'ukuri nashyira ubuzima bwe mu kaga, yite ku batagira gifasha. allí de pie para el que no tiene ayuda. Uburira abantu, people. Usted alerte a las ukize personas, ubugingo bwabo, salve sus vidas Point them to Jesus Christ. y apunte a Jesucristo. uzagororerwa n'Imana kandi uzabwirwa ngo nuko Y usted wakoze va a escuchar neza. las palabras, bien has hecho, siervo fiel de Dios. Let us listen to God's. Reka ikindi gice tugiharire kumva indirimbo nziza z'Imana. Hermosa música para el Señor. Urakoze Sadita, Gracias, Sarita. umpe Yesu. Dame a Cristo. That's what the world needs. Y eso es lo que el mundo necesita. The chief shepherd. Icyo nicyo isi ikeneye, umushumba mwiza atangire El pastor ubugingo dio su bw'intama. vida por las ovejas. Let us pick up our cross. Reka dufate umusaraba wacu dukurikire Kristo. That's our life. Puede que cueste nuestras vidas. It may cost Bishobora us, kudutwara ubuzima bwacu, bishobora kudutwara buri kimwe cyose costarnos todo lo que dutunze. tengamos. but if Jesus gave up everything, Ariko niba Imana ibishaka, Pero twitangiye si kubikora. Cristo dio todo, nosotros también. Mureke podemos. dusenge. let us pray. Vamos a orar. Dear Data Heavenly mwiza Father, udukunda uri mu Querido Padre ijuru, Celestial, you sent your son to this ukunda iyi si cyane, enviaste tu Hijo a este mundo, ndetse our chief shepherd. nuestro buen Yesu pastor. Kristo uri umushumba wacu. You told us Watubwiye icyo what to gukora, do. Tú nos has dicho qué hacer. You blessed duhaye us umucyo ukomeye cyane Tú w'umugisha, nos has bendito con gran luz. and you sent us into the kandi world. watwohereje mu isi ngo tube Tú nos umugisha. has enviado al mundo para hacer una bendición. You gave Duhaye us umwuka w'ubuhanuzi Nos diste el espíritu de profecía. an understanding of the Bible like ngo no twumve other Bibiliya people. kuruta uko undi muntu wese yayumvise mbere yacu. No otro pueblo ha tenido. And we have Ariko data ntitwumviye, Hemos desobedecido. violated your. twishe amahame yawe yera. Hemos violado tus órdenes sagradas. Our pastors have forgotten. Pasiteri bacu bibagiye kubwiriza Pastores se han ukuri, olvidado predicar la verdad. They have gotten involved in ahubwo politics, binjije muri Se han politike, involucrado con la política. or they are protecting none their own. barimo bararinda akazi Y, kabo gusa tratando de proteger sus propios empleos. Instead of kugira ngo batakamburwa En aho vez de kurinda proteger intama. a las ovejas. many thousands of sheep will die because of this. None mana, intama nyinshi dore zishobora kuzapfa kubera uko kutagira icyo twitaho. Perecerán por su descuido. Dear Lord, forgive us. None mana, tubabarire Señor, nk'ishyanga, perdónanos como pueblo. Help us to learn to give God what is twigishe God's, kumenya Ayúdanos, guha Señor, a darle Imana a Dios lo ibyayo, que es de Dios. to focus on the message kugira of ngo salvation, twite cyane ku Concentrarnos butumwa en el bw'agakiza, mensaje de to salvación. risk ourselves, kandi dutangire ubugingo bwacu gufasha abatagira gifasha, Para ayudar al indefenso. to help kuzana Para ubutabera, traer justicia. to bring in kuzana gutanga Para ubufasha traer mu ayuda by'ubuvuzi, médica. to care kwita for ku the children, bantu, Para cuidar por los niños. the widows, abatagira gifasha, abapfakazi, Aquellos que son abari mu mazu necesitados. y'imbohe,
los prisioneros. Oh Lord, mana yesu agiye kuza vuba Señor, cyane sabemos que Jesús viene muy pronto. and all of this very soon will lead us kandi vuba cyane Y turafata todo imyanzuro esto iheruka. va a llevar a una decisión final. Do we obey man? twibaze niba turi bwumvire abantu cyangwa turi bwumvire O imana, obedecemos a Dios. And that decision will result kandi in the imyanzuro final tuzafata Y data esa decisión izatugeza resultará en nuestro ku destino. cyemezo cy'iteka Thank you ryose. for this television network. Gracias, Señor, por esta estación de urakoze televisión. yuko televiziyo na radiyo byacu También bikora por nuestras estaciones kandi ko de radio, batwumva, por nuestros voluntarios, All of those that work kandi faithfully abakora bose kugira ngo todos ibintu bijye aquellos que mbere, trabajan fielmente para que las cosas marchen. and those that sacrifice financially. kandi abatanze amafaranga kugira ngo dukomeze También gukora por uyu aquellos murimo, que nos sacrifican financieramente para que las operaciones sigan adelante. Help us always to be found faithful in the ubafashe management. udufashe kugira ngo dukomeze kugenzura neza umutungo waduhaye no kuwukoresha ibikwiriye, And thank kandi you. urakoze ko utubabariye. Gracias por el perdón. May we lift Dore our kuburira eyes amaso to yacu mu ijuru, Que nosotros podamos elevar nuestros ojos al cielo tumbire Yesu Kristo niko y dusenze. mantener nuestros ojos en Jesús. Heavenly Oramos. Father, data uri mu ijuru ibi byose Todas tubisabye estas cosas pedimos, Padre mu izina Celestial, ry'umushumba wacu ukomeye Yesu en el Kristo, nombre de nuestro buen pastor, amen. Jesús. Amen. Amén.